23. Ste bili na ovom mjestu uvek, jeste vezani ovako? Bila sam ovdje dole kod bioskopa, pa sam promenila kako centar napravljen, ja sam malo da promenim. Ovdje ima veća, mislim, zabava za decu i odrasli. Oni najveće kese kupuju. A ova dečica, koliko im treba, koliko mogu da pojedu, ko im se kupi. Sasvim slučajno kupi aparat i sin i od tada počnem i sad mi dosadno kod kuće, navikla 23 godine sam na ulici. To ti je to. Izvolite, mladi gospodine. Hvala puno. Ovako kad dođem, ja pojdem poneko i posle dovoljno. A ovo ne goji, nego rebra broji. Ta kineskinja me je tako ovdje uhvatila i zagnala me i slikala. Deco, da sam znala ne bi izlazla, što ona vikala da sam znala ne bi prelazila. Radim od 50. godine, kako sam učio zanat. To je 64 godine kako radim. Po ceo dan. Ovdje ti je radnja 73. Ranije je bilo, radiš od 7 uveče do 12. 53. četvrte nije imala ni leta. Samo se brijali u berberskoj radnji. Imam mušterije, kako sam počeo da učim zanati još, manji možda jedno 20, no nije napuštalo nikako. Sad nema ni jedan dan da prođe, da ne igra nikako. Učio sam kod brata i Dujaka u Tešicu. Od 52. Sve to išlo dok je išlo. Samo sam bio u nezgodama i tako dalje. Ali, ajde, bavit ću to. Domine sam počeo, igrali smo ranije tako, pa smo se onda dogovorili da negdje sa pokojnog Mileta Prodanovića, onda još tu je bio i direktor, upravo predsjednik opštine i puno njih su dolazili i tako dalje. Pogotovo prošlo je, zabavljeno je u onim staklenim bocama da se puni soda, pošto se većinom je sad u plastici i onda je zabavljeno u staklenim bocama. Dajde radilo malo hartije da prenesem na čistinu. Nema.